Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 18. Ajarlah kami mengerti firman-Mu dan ajarlah kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Tugas-tugas Imam Raskala Lewi. Nina Tuhan Manharun. Kam anak-anak do, ras bagepe kalak Lewi, laban cila ngenanami kinisran, adi salah pendalan kendu dahin ibas kemah perjumpaan. Tapi kam ras anak do ngencan datken kinisran, adi salah dahin keimaman idalan kendu. Baba bengket kade-kadendu eme suku Lewi. Gelah ia erdahin ras kam, nampati kam tupung kam ras anak-anak do dahi kendahin imam ibas kemah Tapi labanci idadapna sadape barang-barang si badia ibas ingan si badia. Bagepe batar-batar adi idadapna ia raskam labanci la ibunuh. Ia harus erdahin raskam rasnahkan tanggung jawabna ibas krina dahin-dahin ibas kemah. Tapi kalak si deban labanci erdahin raskam. Kam ras anak-anak andu saja ngenca si harus erdahin ibas ingan si badia. Ras ibas batar-batar. Gelah ulanai ka pagi gara pernembehku man bangsa Israel. Aku kap si milih kade-kadendu suku Lewi, ibas bangsa Israel nari, jadi sada hadiah man bandu. Ia iendeskan man bangku saja ngenca, gelah banci idalan kena krina dahinna ibas kemah. Tapi kamras anak-anak andu saja ngenca si arus dahikan dahin keimaman ibas batar-batar meras silit ibas ingan si badianakel. Si enda krina jadi tanggung jawab do, sabab enggo kubreken man bandu dahin keimaman jadi sada pemere. Kalak si deban sirah deheri barang-barang si badia laban cila ibunuh. Bagin si kerajaan imam-imam. Ikatakan Tuhan man Harun nina. Ingatlah maka man bandu kubreken krina pemere khusus si ibahan man bangku sila itutung jadi persembahan. Si enda krina kubreken man bandu rasman kesusurendu jadi bagin si itentukan man si kerajangandu seh rasa lalap. Ibas persembahan si badianakel sila itutung ibas batar-batar. Si jadi si kerajangandu mekap persembahan buah gandum. Persembahan pengalami dosa. Ras persembahan tebusan. Krina si persembahkan man bangku jadi persembahan si badia. Jadi si kerajangandu ras anak-anakdu. Krina si enda laban cila ipandu ibas ingan si badia. Janah dilaki ngenca banci manca. Badialah perbahanandu nandangi si krina. Tambah si krina pemere khusus si deban si ibahan bangsa Israel man bangku. Jadi si kerajangandu. Krina si enda kubreken man bandu. Man anak-anak ndu si dilaki. Rasman anak-anak ndu si diberu. Ibas krina paksa-paksa sirah enda. Krina keluarga ndu si bersih rikutkan peraturan agama. Banci manca. Man bandu kubreken ulih sinuan-sinuan si mejilena. Si breken bangsa Israel man bangku. Tep-tep tahun. Minak saitun, anggur, ras gandum. Si krina jadi si kerajangan ndu. Krina anggota keluarga ndu si bersih. Banci manca. Krina ibas negeri Israel si enggo iendeskan khusus man bangku jadi si kerajangan du. Anak sintua entah asuh-asuhan si ipersembahkan bangsa Israel man bangku jadi si kerajangan du. Tapi laban cila ia lo kendu galar pertebusan tep-tep anak sintua. Ras arus pe ia lo kendu galar guna tep-tep anak si pemena ibas asuh-asuhan sila bersih rikutkan peraturan agama. Anak-anak laban cila itebusi ibas umur sada bulan alu erga 5 duit pirak rikutkan ukuran sisah. Tapi anak lembu si pemena biri-biri ras kambing laban ci itebusi. Si krina jadi si kerajanganku tuhu-tuhu. Janah arus igeleh man persembahan. Pirpirkan darahna ku batar-batar. Janah tabah-tabahna itutung jadi persembahan pangan. Si merim kuakap. Dagingna jadi si kerajangan du. Bali ras tenten ras nahe kemuhan si arah pudi ibas persembahan si badia Kubrekan man bandu rasman anak-anak ndu si dilaki. Rasman anak-anak ndu si diberu. Ibas krina paksa-paksa sirah enda pemeresi khusus si ipersembahkan bangsa Israel man bangku. Enda me sada perpadanan si laban si iobah-obah. Si enggo kubahan raskam bage peras kesusurendu. Nina Tuhan man Harun. Kam la ngaloken ertakai pe si banci iwariskan. Janah lalit sada bagin pe ibas tanah Israel si itetapkan man bandu. Aku Tuhan du. Aku ngenca si kerajangan du asalalap.
bagin ci kerajaan kalak Lewi. Nina Tuhan, enggo kubreken man kalak Lewi krina persembahan persepuluhan si persembahkan bangsa Israel man bangku. Enda jadi upahna erdahin ibas ia ngurus kemah perjumpaan. Bangsa Israel si debanna lanai bancin deheri kemah Janah ise sindeherisa arus iukum mate. Genduari nari ras seterusna suku Lewi ngenca banci ngurus kemah Janah krina tanggung jawab karena si ia mersansa. Enda sada peraturan si tetap siman ikutan kesusuran dupe. Kalak Lewi labanci lid ertana si tetap ibas Israel. Sabab enggo kubrekan manbana jadi si kerajaan persembahan persepuluhan si persembahkan bangsa Israel man bangku jadi persembahan khusus. Ema sababna maka kukatakan manbana laban cilit ertana si tetap ibas negeri Israel. Persembahan persepuluhan kalak Lewi. Tuhan nuruh Musa gelah ikatakenna man kalak Lewi nina. Adi ia lo kendu ibas bangsa Israel nari persembahan persepuluhan si ibreken Tuhan jadi si kerajaan du. Labanci lai persembahkan du sepersepuluhna ibas si nari jadi sada pemerek khusus man Tuhan. Persembahan si enda balik kap ras persembahan si ibahan sekala perjuma ibas gandum simbaru ras anggur simbaru. Aludalan si enda kampem persembahkan persembahan khusus si jadi si kerajaan Tuhan ibas krina persembahan persepuluhan si ia lo kendu ibas bangsa Israel nari. Persembahan si enda arus iendes kendu man Imam Harun. Brekenlah si mahulina ibas si ia lo kendu. Kenca enggo i persembah kendu bagin si mahulina banci man bandu lebih na Bali ras perjuma si banci nimpan krina si tading kenca ibahanna persembahanna. Kam ras keluargandu banci man si lebih na ija pape. Sabab ema upahdu erdahin ibas kemah Labo kam ersalah adi ipandu pe Asal enggo i persembahkan du si mahulina man Tuhan. Tapi arus ijagandu maka ula icimarkan pemere si badia bangsa Israel alu leben mangani persembahan ope denga i persembahkan du bagin si mahulina. Adi bage ibahandu kam laban sila ibunuh. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.